Poštovani predsjedavajući, uvažene kolege odbornici i dragi građani. Ima u srpskom jeziku mnogo važnih riječi i pojmova. Prečesto se zaboravlja jedna od najvažnijih, a to je pomirenje. Pomirenje zavađene braće, prijatelja, komšija, kumova. Pomirenje nam je kroz istoriju bilo uvijek najvažnije, ali nam je često izmicalo. Što našom nepameću, što pameću i podrškom dušmana. Ovaj saziv Skupštine ima misiju da to prokletstvo nesloge jednom za vas da prekine. Pogledajmo se međusobno u oči kao ljudi, a ne kao zavađena plemena. To neka bude dug precima i amanet potomcima. Građani su svoj sud dali na nedavno održanim izborima. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoreni grad na čelu sa gospodinom Mladenom Mikeljom, dobila je nesumnjivo najveće povjerenje i osvojila je najveći broj glasova. Ovo nije prazna fraza, draga gospodo, to je fakat i na toj činjenici ćemo insistirati. Ali građani su nagradili i ostale učesnike izbora i ja im ovom prilikom na tome čestitam. Istovremeno su nam poručili da žele što prije da dođe do konstituisanja vlasti kako bi grad prodisao i napokon postao funkcionalan. Naslušali smo se također proteklih dana i mjeseci u televizijskim gostovanjima ljudi koji su još uvijek na funkcijama u ovom gradu kako prebacuju krivicu na građane i turiste za nečistoću, prepune kontejnera smeća, prljave ulice i slično. Poštovane kolege, za očajno stanje u gradu nisu krivi ni građani ni turisti, već nefunkcionalna gradska uprava. Građani ne mogu taložiti smeće u stanovima i kućama, a turisti ga sigurno neće nositi kao suvenir nazad u svoje domove. Jako je ružno optuživati i svaljivati krivicu na građane, treba imati političke hrabrosti i priznati da gradska uprava ne funkcioniše i potruditi se ispraviti već nanijetu štetu gradu koji je u jeku turističke sezone. Zbog toga nam je prijeko potrebna funkcionalna i odgovorna gradska uprava za koju se danas izborom Đorđa Zenavića i zalažemo. Budva se danas nalazi u takozvanom špicu sezone. Imamo velike probleme i sa privremenim lokacijama. Na svakom koraku možemo naići na nelegalno postavljene objekte koji nanose štetu najviše po budžet ovog grada, a na budžet, draga gospodo, niko nema tapiju, kao da je to njegovo privatno vlasništvo. Budžet ovog grada pripada isključivo i samo građanima. Ovo je još jedan od razloga zbog kojeg je Budvi hitno potrebna sigurna gradska uprava. Nečuveno je i neodgovorno, draga gospodo, bježati od dogovora na koji mi kao koalicija od završetka proteklih izbora uporno pozivamo. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoreni grad, je tokom kampanje imala slogan koji u sebi sadržao 3 riječi: jedinstvo, stabilnost i napredak. To je upravo ono što i dalje želimo i što smatramo da je prijeko potrebno našem gradu. Naš zadatak je, drage kolege odbornici, poštovanje prije svega izborne volje građana. Naš zadatak je da zasučemo rukave i da noćnim radom spasimo turističku sezonu i postsezonu koja dolazi, a ne da se hvalimo na sva usta kako po ulicama Budve u najmanju ruku teče med i mlijeko, jer to nije istina i ne bih upotrijebila neku grublju riječ. Dragi građani Budve, ovih 9 odbornika Koalicije za budućnost Budve je spremno da jedinstveno i složno u skladu sa vašom izbornom voljom koja je jasna, dogovori se sa svim ostalim činiocima koji svoju politiku baštine na anti-DPS platformi i što prije konstituišemo vlast koja će raditi na stabilnosti i napretku našeg grada. Mi smo spremni da razgovaramo sa svim činiocima i danas do ponoći ovog doma koji su na anti-DPS platformi, a nije ih malo. Građani su nam poklonili povjerenje jer smo one čuvene 2020. godine do nogu potukli Demokratsku partiju socijalista i to je jedina istina bez koje danas ovdje 25 odbornika ne bi bilo. Svi oni koji su pokušali i pokušavaju da uspostave bilo kakav dogovor sa Demokratskom partijom socijalista bit će kažnjeni na sljedećim izborima i toga trebaju biti svjesni. Znamo da ima časnih pojedinaca koji se nalaze ovdje u ovom domu među nama, koji to nikada neće dozvoliti i oni zaslužuju naše poštovanje. Naš posao nije da se slikamo, držimo duge govore, raspravljamo se u nedogled i držimo Budvu i njene građanke i građane kao taoce.
Naš posao je da zastupamo interese svih ljudi koji žive u Budvi, da u što skorijem roku ispunimo volju građanki i građana Budve koju su iskazali na izborima. Narod koji je glasao je rekao šta je imao, a rekao je sledeće: dogovorite se. Dogovorite se bez Demokratske partije socijalista, odnosno dogovorite se vrijedni, dobronamjerni i časni ljudi. Nijedna majka u Budvi, nijedan student, nijedan domaćin budvanski, nijedan privrednik, nijedan penzioner u Budvi, niko od njih nam nije dao mandat da se pojedinci vode ličnim i partijskim interesima. Nismo mi ovdje, drage kolege, da lovimo tendere, nismo mi ovdje da otimamo plaže kao što to neki pojedinci žele, nismo mi ovdje da bespravno gradimo. Ne, nismo izabrani za to. Mi smo ovdje, dragi odbornici, isključivo zbog toga da radimo u interesu stanovnika Budve i svih njenih građana. Za to smo dobili mandat. I zbog toga, uvažene kolege i poštovani građani, znajte jedno: ko nije za dogovor, taj radi protiv interesa Budve. Ko nije za pomirenje, taj radi protiv građanki i građana Budve. Ko nije za efikasnu vlast, taj je za kombinacije i lopovluk. I upamtite jedno: kao neko ko je dobio mandat da u ovoj skupštini predstavlja građane Budve, nastojaću da svako ko pokuša da otima od građana i građanki završi iza rešetaka. Nećemo biti nijemi posmatrači, već efikasna zakonodavna i gradska vlast. Pretpostavljam da smo za nove izbore svi spremni. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoreni grad, sigurno jeste i ne bježimo od istih ako do njih dođe. Ali brod koji se zove Budva je u olujnom nevremenu i potrebna mu je sigurna luka. Građani Budve od nas očekuju, i to sa punim pravom, stabilnu i kvalitetnu vlast uz poštovanje izborne volje građana, jer grad je predugo u krizi. Da bi brod zvani Budva došao u sigurnu luku, odgovorni smo svi. A kormilo neka nam bude ona prelijepa srpska riječ sa početka, a to je pomirenje. Zato vas još jednom pozivam na razgovor, pozivam vas da danas svi, osim Demokratske partije socijalista i svih onih koji su na anti-DPS platformi, podržimo kandidata Đorđa Zenovića za predsjednika Skupštine, oslobodimo ovaj grad iz okova u kojima se nalazi. Govorila sam od srca, govorila sam u dobroj vjeri. Hvala vam.